Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo fuze. Fulelo mashiya mahlangathi azoshumayela. Ngumzukulu kaFolweni umdumo. Ezalo uthumbula tshatatsha, utshatatsha zalo upheshe. Upheshe zalo uMagwiyana, uMagwiyana zalo uVaphi, uVapha zalo nokhonjo. Nanamuhla ngihambi ngedwa, ngihamba nensizwa la umfoka Khoza uthishela. Kunjalo. Uyaphila khehle lukhulu. Yabo muthi uthishela wangikhumbuza isalukazi. Ngisakhula sithe uthisha lo isalukazi lapha nomamhlongo. Ulakhisa la khemeza mhleze ephethwe njengesifebe umajike eduzane njengebhayisikile ucala la nyanta komakhathini. Hey. Awusuka. Sangikhulisa kamnandi lesasalukazi. Lokho sithi nje uthisha, shuthi sasibona ugcobo. Shuthi umsebenzi lo wobuthisha, umsebenzi kahle kahle nje oqondene nje nogogo wami umamhlongo. Mina ngunduna. Nduna kandaba. Nduna kandaba. Ngicamisa theka kanye la khalathi ngahamba litheselo sithi kahle ngahamba. Ngalethwa umkhulu wami. Yebo, mina ngoba umkhulu wayebona kumina lento yokuphatha ukuthi vele uzoba umphathi. Ngoba manje angizwani mina umfoka Khoza nokuphathwa. Ayangizwani ke nokuphathwa. Ayuphathwa kamina kangizwani. Nawe uyawungibona kwesinye isikhathi. Uma sungempela usufuna ukukhombisa ukuthi ungimphethe. Hayi namba ngiyifuni ke lonto ukuthi ungikhombisa ukuthi ungiphethe. Ngiyanika izinga lakho. Ngiyazi njengoba nguthisha ngiyazi ukuthi mhla sebetha sisafuna uphathwe ube ne-HOD ube ne-deputy ube no-principal yabo ngiyangibona ukuthi kodwa manje lokhu kuyanginika ulwazi lokuthi vele uyafundisa ukuthi emsebenzini uyaphathwa kunjalo lapho usasebenza vele uhlezi uzoguqa fanele mawuguqa ncancane manje sekunje ushaya ubeka isandla phezulu kwesinye ubone ukuthi laba bakuphethe basuke bengakufuni lokho. Mina umfoka Khoza ngiyahlonipha kakhulu. Yebo. Abantu nje bangazi ngiyahlonipha futhi ngikuhloniphe njengawe. Kodwa ngikufuna ukuphathwa nokulawulwa hayi into engazifuni. Anthi manje amakhehla aqala ngoba phela mkhulu sinabantu emthanjeni yethu ukugijima lawa amagazi abantu. Yebo. Abakumpini nathi sakhula ngempi yikho hlale sinukelwa igazi nje kushenye insizwa yathi manje sakhula ngayo impi manje igazi vele uzojazi lo muntu athi ngavele ngimtshathe nje ngisithele naye ngale ngoba umfoka Khoza baba angisezukwethula kakhulu kunjalo ngimpunga yesintu umfowethu ngiyakholela ukuthi akukho soka lingenasici baba isintu sethu sisho njalo siqondile futhi uyabona lonto. Yebo baba futhi njenganomuntu ophiwe izinto eziningi baba ongahamba ulwazi ayekolufunisela kodwa ekufika abantu abadala baxoxa indaba ukhona umuntu ongaba nayo into uyabona nje mina bokhokho bami amakhehla amadala yabona opheshe kwakuyinsizwa lezi ezijulile kakhulu nazo ezazifana nawe ezazigaya ikhubalo likhulume isilwane likhulume amathambo nazwagaye zazivusa into ikhulume kunjalo baba kunjalo kodwa babe nazo umfoka Khoza izinto ezinhle. Yebo mkhulu babekwazi ukuthi alekelele umuntu baba ekuthena umuntu akwazi ukuyithola impumelelo ngaphandle ukuthi amnikeze okunamathambo into exutshwa namathambo namafutha ezilwane namathambo ezilwane. Manje ngifuna ukuthi kumfoka Khoza ngoba abantu abaningi bayamthanda umfoka Khoza. Ngiyibone nje ukuthi umfoka Khoza vele umuntu oneqiniso nomfoka Khoza uyathandeka. Yebo. Umuntu oneqiniso. Yebo. Manje umfoka Khoza ngiyafisa ukuthi
la kubalandeli bempunga yesintu yebo baba abangazwani nabo nezinto ezixutshiwe ukuthi usizo mabefika laphana konje isigodlo bani enkanini kwamthakathi ugaya enkani kaZuthembeni bayakwazini nabo ukuthi usizo oluqondene nabo balithole mkhulu lapha ya Mkhulu Khoza uyahlola uyahlola uhlola ngani ngesithunywa ngoba phela abantu abaningi bahlola ngamathambo isithunywa njalo amathambo kusafuneka nyowaphothula ayakhuluma uyasadinga ukuthi ngithathe olunye uhambo lwawo asanokuyibamba into zami ngoba kwafele ngithwase kahle kahle ngibe isangoma kodwa akagcina ke amakhehla ke nezalukazi ke naba abaphila abathi hayi yenza kanje njengoba ulandela ihlozi umkhulu ngathi yabona njengoba ngimncane kanje ake ngisabalulo ukuthi uyahlola yebo ake ngichaze yabona njengoba ngihlola nje mkhulu khona into enginayo engilekelelayo ekuhloleni ngoba angiyena umuntu ophiwe nasesontweni umuntu onezithunywa umuntu ongamthola ukuthi uyaphiwe nasesontweni mina mangitshela ngesonto mhlawumbe kaphazile abantu abanezithunywa kakhulu singaqala ngabantu abakwazi abahlolayo benezithunywa laba abayizayoni uyabo mina ezayoni akwemvele ngithithize yabona ngivele ngithithize yabona umuntu utshela nje ngokuya esonto yabona leli lapha engeke ngihambe ngiyoyinikelela khona ngithandisa izotha kwashembo nyazini lwezulu ngifike ngihlale phansi ngicashe ngabanye ngithi ngiyayikhetha inkosi hayi uqala ulahle konke ngivela manje saqasha ngabanje manje ngicasha ngabanye ngithi ngiyayikhetha inkosi so ngiyakwazi ukupopola izinto ezikanjalo umkhulu ngale kwezinto omunye mfowakho Khoza ngixoxa ungene emadevini uzobuza ukuthi mina ngikude kakhulu ngefoni uyamhlolelana umuntu mkhulu ukuthi angithandi ukukumemezela lokhu kwefoni ngiyangathanda ukukumemezela ake ngisho kanjalo ngoba ngiyafundisa nguthisha manje wonke umuntu uzokefone khona ngiyakwenza kodwa nisafuna indlela yokukumemezela iprocedure engizoyilandela ngiyakwenza kuphela ngisafuna indlela yokukulandela ngoba ngifundisa ngihlale ngibhizi ngimatasa ukuthi ngingakwenza ngasiphi isikhathi ngiyayithanda into eqondile ngiyangithanda into ngoba omunye ngangifakela imali bese ngithi okay inkomo yakho yokuhlola okay ngo6 kanti ngo6 uzobe ebhizi manje ngifuna kube nendlela nosuku nesikhathi khona ngiyakwenza kuphela ngabe nayo indlela eqondile yebo mkhulu ngizokwazi umkhulu ke indlela alekelela ngayo ulekelela ngalendlela yokuthi uyakwazi ukuvula izinto nje ezivalekile ngeke ngiqale kusele ekhehla ngeke ukuthi ngathi ngimncane ngingaka ngihambe nyothi uma ngabe ukhanda isichitho usikhanda kanje uyabo ngimncane ngingaka uma ngabe ufuna ukujuqa umuntu umjuqa kanje uyabo thakatha kodwa khahla ngiyabazi mina abantu umkhulu abanqumayo uyabo abathi uma ngempela engenza into nje uyabo kodwa manje ngeke ngakuthandi ngiyangifune ukusheshe ngithole isixazululo somuntu oshawe kanje kanti bazongitshela ukuthi hayi into ethile ikhandwa kanje iyovuswa kanje wena wothola lamakhambi nawo lamakhambi okukhanda lento ungawashiyi uyabo ngoba enye into phela uyakuhlanganise izinto ezikhandwe ngayo ebese ukuhlanganisa nezokwelapha umkhulu ke uyakwazi nje ukwelapha kakhulu abantu angikwazi ukulapha inyama njengomuntu onesilonda ethi nesilonda angikwazi ukuselapha umuntu mhlambe onelumbo ngiyakwazi umelapha kodwa kumele ngisheshe ngithinte umuntu ogulayo mhlambe uphathwa yikhanda umuntu ogulayo nje kumele sheshe ngitshele ukuthi ngiyagula mhlambe ngizokwazi ukusheshe ngithi akafike sibone ukuthi kusuyini isisusa salokho kunomuntu mhlambe mfowakho Khoza ocindezelekayo umelele
ebusuku noma emini omunye uthola ukuthi uba namaphupha amabi yebo leyo nto mkhulu kumele sifike sihlale phansi siyibuke nezichithwa yebo mkhulu izinto ekanjalo izinto zokuchithwa futhi zizelahlwe uyakwazi umkhulu ukuthi eyilaphi izinto ezikanjalo abantu abambethwe imoya emibi uyakwazi umkhulu ukuthi ebalaphi izinto zenhlanhla ngiyasaba ke nokuzisho lezo ngoba nginazo izinto zenhlahla nje zokugeza anginaso umkhulu isiphiwo sokukhulekela amanzi kodwa nginesiphiwo sokukhulumisa umoya wemvelo ngiyakuthatha ngikise emanzini olwandle ngikise ezibeni ngikise empophomeni ngiyokhulumisa inina imvelo ziyehlukahlukana ke lezo umkhulu Khoza uyakwazi izilwane lezi ezifuywe ekhaya ukuyisebenzisa ukuvula inhlahla yakho singabala izinkukhu sibala imbuzi sibale imvu omunye umuntu uzobuza ukuthi kanjani kulezo zinto kakhulu khehla imithi ayilingani kunomuthi nje okwazi ukuthi uvuse ngenku ophoqa uthi hayi uma uvusa lo uzovusa inhlahla mana ke mfowethu Khoza mawuthi uyakwazi umkhulu Khoza ukukuvulela isimo senhlanhla ngezilwane zasekhaya okuyimbuzi izinkukhu imvu iyahlatshwa noma isuke ikhona nje egcekeni ihamba kuyahlatshwa kumele makubulawe konke lokho okunye kuyanqunywa nje konke uyashisa impepho emsamo esigodlweni esigodlweni ngiyabika phela ukuthi nanga umuntu ngizomenza lokhu uphetheke izilwane lezi kusho ukuthi niyawazi lawo makhambi nina engiwasebenzisayo uma ngizovula umuntu inhlahla ngezinkukhu sinovalo esikhathi sanamuhla kakhulu azima ngizindaba egusha uzoba sengathi manje na ngathi ngizothwaliswa la ukhehla inayo ibulawa isitayela akukona ukuthwaliswa lokho nayo ibulawa ngenye indlela bonga omunye umuntu lemfowethu Khoza uzothi yini lembuzi le ngizohamba nayo ngesigodleni sakho kusho ukuthi uzongithwalisa nasekhaya lakho umuntu ukuthi yenziwa izinto ukuthi aqeda lento omkhulu ngithi umhlatshelo ngayifundiswa ngayithwasiswa umunye ubaba umfundisi umfundisi okhohlakele lo ngayithwasiswa umunye ubaba omfundisi wathi hayi ma yabo nje ngihamba nje nami ngiyogaya ngoba phela uyaphuma uma uyinyanga uyogaya yazi mfowethu Khoza mfowethu angifuni ukukhuluma manje ake ngiphinde ngibonge ngiyalithanda iqiniso mfowethu ofika nje ulibeke mfowethu la ngoba yabona ukusebenza ngeqiniso mfowethu Khoza akuncikile ekutheni izinto oziphathayo zimi kanjani kuncike ekutheni abantu uyabatshelana iqiniso ngosizo sokubanika uyabona nje la imphela ndaba umuntu umefika ngingafika mina umuntu ngikhulume naye ngimtshele ukuthi hey mina ngizwana into eziningi kanti la kule khabethe khona isigubhu uyabona lona angisasebenzi ngeqiniso ngoba kukhona engakuvezi ekusebenzeni kwami kodwa umuntu osebenza ngeqiniso umuntu ozothi uma usuku uya kuyena ufice lento ayiyona ungathi uma usibona sikhuluma la kwimpunga yesintu mase ufike imphela ndaba usubona omunye umuntu uyabona lo bashayila abantu leyo nto bashayila abantu abaningi leyo nto uthola ukuthi ubona omunye umuntu lapha ambuka amethembe ahamba yekena uma efika usefica omunye umuntu ukhoza afika bomfundisi la uma sufika esigodleni hawu inyanga ukhona izigubhu negubhu uyabona ezikhulumayo uyabona lo ditheke manje ukuthi yabo lezi ezikhulumayo kodwa sikhulume ngazo ngelinye ilanga asiqhubekela mfowethu Khoza ngoba mina into eziningi mfowethu Khoza ngiziqondi futhi angikholelwa kuzona angikholelwa mina ekutheni ngingahamba yabo njenga ngisho lento ngifuna khona uzoyichaza abantu bayizwe bayi-understand into oyenzayo ukuthi ngizosuka nembuzi ekhaya iye kohlatshelwa esigodlweni senyanga yangithwalisa mkhulu njoba ngisho ngithi ngakuthwasiswa nami oyenye inkunzi kodwa iyazivula izinto zomuntu akuhambini isikhathi ake ngithi mkhulu mina ngikholelwa kakhulu egamekweni ngikholelwa kakhulu ekutheni mangwenzele into ngitshela igameko ungangitshela ukuthi ngaya kumkhulu wangenzela lokho izinto zami zabheda kakhulu ngengakalekisa ukuthi ngikwenza into unamatekisi uma lishayisa itekisi ngikwenzele into
ungaze wena ulinde ngitshela ukuthi mkhulu ungasho futhi ukuthi hey mkhulu ngeke ngibuyisele imali yami ngoba phela bagcina senje nje ngibuyisele imali yami mkhulu asihlale yabona nje masifike sakho kwakhuleka lapha ekhaya enkanini wakwahamba usuyenziwe into oyenziwayo okulandelayo lezi igameke ezimbi nje kakhulu ungaqhamuka usuthi kwabheda kakhulu mina ngizohlala nawe phansi kwenzakalani awazi mkhulu kwavele kwathula nje kanti nganthe kunemali ezongena ngo12 mina nganthe kunemali ozoyithola eBankini mina hamba uyosebenza mina ngikwenzela into uhambe uyosebenza ubhekane nezigameko iyokutshela enye insizwa esesekhunda ngayiposela nje saphambana isikhathi engayiposela ngaso kanti iyahamba umuthi iSMS ithi akafike ngaleli langa aya ngale endaweni ethile uyilona kumele koleke ngayimithi akasho ukuthi mkhulu kuyapha yabo wakho uyothi mkhulu uyayibona iSMS ukuthi siphambana nokwenza manje ngathi mina ayikhuleka hamba esitolo esikanje uthenge lokhu nalokhu usebenzise khona wakusebenzisa awu ngenhlahla futhi imithi yakhe yavele yasheshe yafika ngathi mina sihlala phezulu kwayo hayi wathi mkhulu ayi bengiqala nje ukuthi ngithi ngiyimele phansi intombi vele 0 awu ngithi mkhulu yathi igameko lezi ezinhle uthe kanti umuthinta izinto wabo vele uthandwa aba intombi uje isebhasini lokhu nje 0 ya imnika inamba ngithi mina lalela yabona ke hlale phezulu kwayo ke manje lezi zinto zakho ezifuna uzozuyithole ukuthi wageja mkhulu kulokho ayekukhokhelile ngimposele khona kodwa akazesho ukuthi hayi ngifuna imali yabo kodwa igameko ezamehlakalela wazibona hayi washo wathi hayi mkhulu ngiyayizwa lezi game ngoba induku kudlala ngendlela eziningi ukhona ukuthi wena Mkhulu Khoza induku phela induku ngiyithinte kakhulu khehla induku ngiyayazi mkhulu ukhona induku uyithinte Mkhulu Khoza uma uyithinta induku uthola mhlambe ufuna ukuthi kunika umsebenzi yebo ivele kunika intombi thothi uqonywe ubone ukuthi ayibo uyibona lo induku ke le iyadlala uyakhombisa ukuthi iyadlala kwesikhathi kuvuleka amaphupho acaca kodwa manje ayikenzeki lento wena oyifunayo uyabo ngikunike inanguza ngikunike into ethile ozoyikhulumisa uyabo uvela ulahlekelwe imali uthi eTaxini kuvele qatha kuwallet honest kodwa mina ngibona mhlambe ngenzeka ukuthi nabantu abakuwena basuke bengayithandi mhlambe leyo nto yebo khehla abayithandi kanti mina uyifici khona futhi sengengabasiza abantu ngayo senginayo inkolelo ngoba silapha ngokwenkolelo sengiyakholelwa kuyo sengikholelwa sengizothi hayi ake ngikusize ngalendlela ngeke ngamsiza umuntu ngalendlela ngani mkhulu yazi kunomama wakwafika lapha ekhaya wakhala ngingane yakho uthi yiphari emgwaqeni ngaqhuma yena ngageza ngathi akashola ebhodweni ukuthi ufuna ingane yakhe ibuye yabuya ihlala isekhaya manje uma ungambuza ukuthi ngahlanganisani ngathi manje usetshela abantu ukuthi ngaya kumkhulu bayafika laba ngiyabachacha yabo bayafika laba ngiyabachacha ngiyabasebenza ingane zakuthi ezekuphi zisemgwaqeni yena kodwa manje igama lemlinjani liphezulu uyabo laba abantu ngeke bengijikele nikusasa bethi ngahle imali yabo kodwa manje bayomisa ibindi ngalowa ya ingane yabo ithonga likavuma ukuthi lengane yenze njani ibuye ngizwa kahle Mkhulu Khoza mhlambe sesizophetha ngicela elakho lokuphetha Mkhulu Khoza ekutheni abantu mhlambe abacindezelekile mhlambe esimeni sempilo ubatshele ukuthi mhlambe zikhona izinto lapha enkanini mhlambe zokubavulela ezingenabo ubungozi mkhulu ake ngithi khona into ebengifisa ukuyenza bama sikhulume ngokudlala kwenduku bengithi ngifuna ukucreate igroup yabantu abawu30 ku WhatsApp 30 wabantu engizobathatha laba bantu banamabhizinisi bayayisebenza 30 wabantu futhi ngizoyicreate mkhulu akuyona igroup uzovele umuntu ethi ngizwe kuthiwa mkhulu create igroup yomcebo uyabo ngizwa ebese uyayishare ushare inanguzana uthi kune group yomcebo kune group akuyona igroup yenduku igroup yokuthi mangabe kuhlaliswa ikhubalo loba abantu banayo imali yokusebenza kuzobe kwenziwani
Mkhulu laba abantu ngizobathatha igaba ngegaba ukuthi nina kabathile fikani ngizonisebenza ngisebenze bazopresenta Mkhulu yabona awuvela ungwathaphe nje ufuna ukuthi ufuna ukungena kule group uzoqala ungifonele ungitshela ukuthi Mkhulu nginento engisebenzayo kanje bese ngubuza imibuzo ngingakuhloleli ngikubuza imibuzo emayelana naleyo nto ngoba kunomuntu ongazi ukuthi iyasikhehla ngazi ngangcobe futhi seseyikhuluma lento egroupini nabantu bami ngoba lento Mkhulu engiyiphethe manje inzima izothi inhloso yayo mhlambe iyini inhloso yayo Mkhulu ukukhombisa abantu ukuthi uma uliphethe ikhubalo akube nezigameko uma uphethe ikhubalo ulisebenzisa labo bantu abanye babo bazoyithola igroup abanye ngizobaphakamisa kodwa khehla umuntu mangabe sebuya sekwenzeka igameko sizoke sidiscuss igameko zabantu abaphethe amakhubalo sidiscuss nje siyigroup ngoba bazobe bengazani kangithi Mkhulu uyabo leyo nto le kubhlungu ukuzuswe sethi umuntu ngaya kusibani bani wangihla kanti lento besingayixoxa nje kahle futhi yazi ngathi sixoxe lento ngomoya omuhle omunye uzokuthi wemkhulu kwenzeke lokhu nalokhu kumina namhlanje omunye uzoke kodwa lo siyixoxa bazokhokha Mkhulu bazongikhokhela ukuthi ngibasize abantu kodwa abanayo imali abanemali yokusebenza abanama-tavern abanani banamasonto uma bezobe nabanamasonto abafundisikazi yabo o-DJ ukuthi nabazidinga into ezifana nalezi siyabanika ngingani ngikutshela ngathi ngamenzele omunye umfundisi siyabani bawulabo ke phela yabo abantu Mkhulu engithi ngifuna sizoxoxa nje kahle phansi sikhulume ngimtshela yabo le group siyivule mhlambe ngo7 siyakhuluma siyaxoxa yabo sixoxa umuntu uzoke ngisendele nje inanguzana ibusiness lakhe yabo ukuthi nayi tavern yami igcwele uyabo omunye Mkhulu umuntu ubeka imali enhlizweni engakubeka ukusebenza kanzima enhlizweni kanti kumele ubeke ukusebenza kanzima kube khona ukubeka enhlizweni yakho ngoba ikona okuzokuletha wena uma ngabe uthi wena usafuna wena ngokusheshsha ufuna ukuphatha izitaka ezingaka uhamba odlala yini imidlalo yamanzi leyo lapho kudlalwa khona indishi nani usufuna ukufanele abantu ngesikhashana banaka abantu bangakini Mkhulu ababedlala indishi benza indishi bengabashawuti baphuza isiqatha namhlanje babengenazi isekelo zasemsamo abanye Mkhulu bangimele kulungisa izinto zabo ngokumsamo asiyiphethe Mkhulu Khoza lembenge mbukelo wempunga yesintu TV sesikhulumile kwakuningi umuntu nomuntu uzaziyena ukuthi ikuphi ledinga khona usizo inombolo lezo lokuzibona zivela akuzona zempunga yesintu ezakho Mkhulu Khoza kutholakala empangeni letholakala khona kambe uthe kumamaphi empangeni engwelezane kodwa elokushindelelisha embali village kodwa ke inombolo lezo uzibona lokho ezivela la screen sakho izona uzomthinta kuzona Mkhulu Khoza uzwe okuthi ukhona yini kuhambeka kanjani siyacela ukuthi umfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga